Na itaga Nabi ta Allah Ta'ala riwattu miraja'na. Apakah Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Narampe hadis makada engkapura nan ditanai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada hal ra'aita rabbaka, surah Allah Ta'ala mimita gapuammu, apakah engkau melihat Rabbmu ketika di Mi'rajkan? Napabali Nabi ta sedi riwayat makada nurun anna ara, ya naritu tajang matapa, cahaya yang sangat terang, bagaimana saya bisa melihatnya? Dari berdasarkan hadis ini majepu Nabi ta de naitai fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.